nuko niko byifashe nuko abaturage batuhamagaye bamwe muri bo twanavuganye batubwira ko bavyutse neza uhereye mu Rugezi ukagera hariya mu Minembwe centre. Abaturage na amahoro nta kibazo barakavura barasusurutse, inka zitangiye n'ubundi kugenda zibona ubwatsi buhoro buhoro hariya uko bimeze, nta kibazo kabisa. Tunyarukire n'ubundi hariya mu Mikenke, bwana munyamakuru, mu Mikenke aharejo umurambo wa nyakwigendera Muhumure ubwo bawubonaga bagerageje kuba bawutwara ngo baje kushingura n'ubundi hariya za Mikenke, bageze mu nzira n'ubundi ngabo z'abarundi zari hariya zibanza kubangira kuba bawushutsa umurambo, ariko kubwa amahirwe baza kubemerera umurambo rwose bakaba baraye bawushukanye. Ubu ngubu hagiye kujaho umuhango n'ubundi wo kushingura. Twongeye kubaha ikaze mwese bakunzi ba Joshua TV1 ndetse na Rugenza TV, aho muherereye hose reka tubiyegerezeho abandi tubaramutse bitewe naho uherereye dukurikira, turabizi ko muri atandukanye. Kuri uyu munsi rero reka tubaha ikaze mwese tubane mu makuru y'uyu munsi. Turi kumwe na Rugenza nk'ibisanzwe, reka kandi mwiyegereze, ariko tubanza gushimira abantu bose bamaze gukora subscribe, muri abagaciro, muri abafatanyabikorwa bacu beza. Niyo mpamvu natwe tudahwema kubashimira uko dufashe mikrofone, kubera ko turabazirikana. Reka namwe mutarakora subscribe tubasaba kuyikora kugira ngo dukomeze tubagezeho ibyiza tubategurira umunsi ku wundi. Reka niyegereze mugenzi wanje rero Rugenza, twinjire mu makuru y'ino munsi. Rugenza, mwiriwe neza? Urakoze cyane bwana munyamakuru, turashima Imana n'abantu bakeya. Uyu munsi turi tariki 27 z'ukwezi kwa 10 2025. Uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru amwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho y'uyu munsi. Turahera iwacu mu misozi miremire, uko bavyutse nuko bameza ya masaha, tuza kumanuka n'ubundi tugere hariya mu Bibogobogo n'abaturage uko bavyutse, tuza n'ubundi kunyaruka n'ubundi ikinshasa aharaye hakozwe igikorwa kitari ciza, aho baraye basenye monima y'uwahoze ari former president, wahoze ari se wa former president wo bita Laurent Desire Kabila, uwase n'ubundi wa Desire Kabila n'ubundi Joseph. Tuza n'ubundi kunyarukira n'ubundi hariya muri Nord Kivu, ariho turangiriza amakuru yacu. Ahari urugamba naho rutari rusanzwe hariya muri Rubero, baraye bafashe uduce tugera kuri 2. Ayo niyo makuru tugiye kwibandaho n'ubundi tubagezaho. Bwana munyamakuru, ngira ngo twakwinjira amakuru yacu kugira ngo duhite tunyaruka n'ubundi kuko bisanzwe. Urakoze cyane Rugenza, reka n'ubundi tudatindiye abakunzi bacu tuyahere mu misozi miremire y'Imurenge, tubabwira uko haraye ndetse hanabyutse ukuru no munsi iminsi 27 z'ukwezi kwa 10/2025. Urakoze cyane bwana munyamakuru, aho nguko twabibiyemereye ariho muzoza muhoza urushinge rwanyu. Breaking news mu nda y'isi, amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua TV1 ndetse na Rugenza TV, aho nyiniho musanga amakuru yacu tubagezaho 5 kuri 5 uko bimeze. Nuko uyu munsi wa none turi tariki 27 z'ukwezi kwa 10 2025. Mu misozi y'Umurenge bavyutse neza na mahoro, urebye nta kibazo. Uhereye mu Rugezi ukaza ukagera hariya mu Minembwe centre, ubwo ndavuga mu Madegu, bavyutse neza. Twagerageje kuvugana n'abaturage bari hariya batubwira ko bavyutse neza ari amahoro, nta kibazo gihari. Nuko niko byifashe nuko abaturage batuhamagaye bamwe muri bo twanavuganye batubwira ko bavyutse neza uhereye mu Rugezi ukagera hariya mu Minembwe centre. Abaturage na amahoro, nta kibazo barakavura barasusurutse, inka zitangiye n'ubundi kugenda zibona ubwatsi buhoro buhoro hariya uko bimeze, nta kibazo kabisa. Nuko niko byifashe, tukaba dusaba rero abatuye mu Minembwe n'ugukomeza n'ubundi mutumenyesha akabaye kose kugira ngo natwe tugahe isi. Tunyarukire n'ubundi hariya mu Mikenke, bwana munyamakuru, mu Mikenke aharejo umurambo wa nyakwigendera Muhumure ubwo bawubonaga bagerageje kuba bawutwara ngo baje kushingura n'ubundi hariya za Mikenke, bageze mu nzira n'ubundi ngabo z'abarundi zari hariya zibanza kubangira kuba bawushutsa umurambo, ariko kubwa amahirwe baza kubemerera
umurambo rwose bakaba baraye bawushukanye ubu ngubu hagiye kujaho umuhango n'ubundi wo kushingura. Tukaba twihanganishije rwose umuryango mugufi w'Abasinga wabuze n'ubundi umuntu muhumure akaba yapfuye yasize abana babiri. Umuryango we wari hariya mu nkambi n'ubundi iri hariya mu Mikenke, asize nawe azira uko yaremwe ubwo yari mu nka n'ubundi ku batari baza ayo makuru yari mu nka hariya n'ubundi hariya muco hagati mu Cyakira ari mu nka. Barangije icyo bakoze niki, bamusanze mu nka baramufata niko guhita bamwica. Inka n'ubundi bagerageza kuzigarura ariko nyiri bwitiwe bahita bamutsindaho, bamutsindiye n'ubundi hariya ku rusengero ruri hariya mu Cyakira. Nuko niko yapfuye. Akaba n'ubundi barimo kumushingura, tukaba tumwifurije n'ubundi iruhuko ridashira. Tunyarukiye n'ubundi hariya mu baturage n'ubundi bwana munyamakuru mu Bibogobogo uko babyutse. Yego, wanyarukira naho mu Bibogobogo ukatubwira, ariko kandi twongere dutange mpore ku Banyamurenge ndetse no ku muryango wa bugufi wa Musinga kubwo kubura uriya musore wazize nawe uko yaremwe cyangwa se yazize uko ari kandi atarakwiye kuba yabizira. Tunyarukire rero mu Bibogobogo naho uko byifashe, ndetse duhita kandi dusimbukira ni Kinshasa dukomeza kubagezaho amakuru yacu y'uyu munsi. Urakoze cyane bwana munyamakuru, kuba dukurikiye n'abadukurikira 5 kuri 5 ndahandi mwasanga amakuru y'ukuri uretse kuri Joshua TV 1 ndetse na Rugenza TV. Mu Bibogobogo nkuko mugenzi wanje yarabivuze, abaturage naho babyutse neza na amahoro nta kibazo, ariko tukiraho mu Bibogobogo aho bita za Misisi Kirembwe, urusasu ni rwose aho n'ubundi bakomeje kurwana. Abaturage bari hariya Ababembe n'Abafurero Imisisi bararwanye n'ubundi bazira ikintu nakwita n'ubundi cyo kubuguza, bararwana karava barapfamo benshi. Ubu umuniginigini wose bahunga, ndetse na shefu wabo yarahunze wo mu Rurenge ahunga avuga ati nimumarane n'ubundi muri abanyabwenge bukeya, natwe nta kindi twobabwira n'ubundi nibahasubire nta mahwana nyina wundi n'umubyeyi. Bwana munyamakuru bakomeze bamarane nabo bakomeze basubiranemo inzira karengane n'ubundi azabasema azahora bisubiramo bonyine basubiranamo bamarane. Iyo niyo mpembo yabo n'ubundi maripo ni hapa duniani rwose. Twata dukomeza ni Kinshasa aho haraye hagaragaye igikorwa kitari ciza cyo gusenya cyangwa se gukuraho monima y'uwahoza ari umuyobozi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo turavuga Laurent Désiré Kabila, akaba ari nawe umubyeyi wa Joseph Kabila, nawe wayoboye ico gihugu ca DRC. Rero ni igikorwa kitishimiwe n'abaturage, bavuga yuko ari igikorwa c'urugomo ndetse kandi kitagaragaza ubumuntu na gato. Urakoze cyane bwana munyamakuru, tutarinjira aho ngaho reka duhite tunyarukira n'Ikirembwe naho aho Ababembe n'ubundi bakomeje gukozanyaho nabo bita Babuyu, bararasanye karava akomereka benshi apfa benshi. Nibakomeze rwose bamarane nta kindi twababwira. Naho habere urugamba rudasanzwe, abaturage bakomeje guhunga n'ubundi ko barahunga bazi Mwenga kwa wingi. Iri joro amaze kugera Mwenga ingo zirenga 300. Abakunzi bacu badukurikirana 5 kuri 5, amwe mu mbone zacu za Joshua ndetse na Rugenza nibo barimo batubwira ngo umuniginigi ukomeje kwiyongera. Abaturage bari hariya n'ubundi rwose ngo bakomeje guhunga berekeza n'ubundi za Mwenga. Ayo nguko mugenzi wanje yarabibabwiye. Tunyarukira Kinshasa tariki 26 ubwo harayagaragaye, ubwo ni ijoro ryarayerekeye, harayagaragaye igikorwa kitari ciza hariya muri centre n'ubundi ya Kinshasa. Ubwo hari monima ikomeye cyane nini iwahoze ari president wo bita n'ubundi Laurent Désiré Kabila, ari nawe se wa Joseph Kabila Kabanga. Yari monima ikomeye cyane yerekanaga evenement passé kuwahoze ari president n'ubundi wa Kongo. Iyo monima ikaba yakorewe rwose ibintu bitari byiza. Ubwo babyutse abaturage bagasanga leta ya Kinshasa
yikojeje isoni aho amahanga yayigaye n'abantu bose, aho iyo monima bahise bayisenya bayitsa hasi. Twagerageje kuvugana n'abaturage bari Kinshasa, abo bita bakin, bagerageje kutubwira ati rwose igikorwa leta ya Kinshasa yakoze cyatubabaje, twababaye mu buryo tutabona uko tubabwira. Ati politike mbi nubwo yobaho ariko ntibivuze ko bagomba gusenya amateka y'ibyahozeho cyangwa se n'ibyabaye muri Kongo. Bwana munyamakuru, ariya ni amateka y'igihugu mu by'ukuri. Ni kwa kundi bazavuga ngo no kwisenyeraho k'ihene ukisenyera ibigufitiye umumaro. Mu mateka y'igihugu ca DRC ihanditswe yuko biri recorded yuko mu bayobozi bayoboye igihugu Kabila Charles Desire Kabila arimo, ndetse n'abandi bose bakiyoboye ntibatezwe kuzakurwa ku rutonde. Ico rero bakora cyose ni kwa kwisenyeraho, kwisenyeraho ni nka kurya kwiyene. Byababaje isi n'abantu, abantu benshi bagaye rwose leta ya Kinshasa iyobowe n'ubundi na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Byababaje abantu benshi cyane, aho ari urukoza soni wumve monima yuwahoze n'ubundi nubwo bayisenya. Biriya birasa nkuko wafata amafaranga ukayaca ati nta kintu, ibintu byarahenze. Ati urugero ndugafata nk'amafaranga niba ari inote y'ijana ukavuga ati ibintu byarahenze, none kubera ko byahenze nta gaciro bigifite, iri jana nta gaciro rigifite, reka ndice ugushanyura igihugu. Rero kuriya gushanyura guca cyangwa se gukundura uriya monima no kwisenyeraho no gusenya amateka yabo y'abakongomani. Rero ni ikintu rwose abantu bakoze badatekereje kabiri. Ndetse kandi buriya basenye kiriya n'ibya Gisekedi nta kiba gitangaje yuko nawe bosangaho navaho nawe bazomusenya. Buriya umuyobozi wirinda ikintu ejo n'ejo bundi cyozo gukoraho ngayo nguko. Byababaje benshi. Twagerageje kuvugana n'umuturage n'ubundi utavuga rumwe na leta ya Kinshasa, aravuga ngo nukugira ngo bakomeze ngo babaze ngo Joseph Kabila Kabanga ngo bamwereke ko ngo ntaca ashoboye. Byababaje kuva yafungura n'ubundi uriya mutwe wa revolution n'ubundi ushinzwe kugwanya ubutegetsi bwe, ati n'ibindi n'ubundi ngo bazobimukorera. Bibo bamweretse ko bashoboye kurwana na monima, barwanye nawe uhari ugaragara, sibyo bakareka kurwana na monima y'umuntu utakiriho. Bibabaje rwose. Umwe mu batavuga ubutegetsi n'ubundi bwa Kinshasa yavuze ati iyi leta irananiwe, nishaka igenda ibireke. Tukiraho n'ubundi Kinshasa, ubwo n'ubundi Sylvain Kenge, umuvugizi mukuru wa gisirikare ya Kongo, yagerageje kuganira, bari bakoze conference n'abanyamakuru hari Kinshasa, bakomeza kumubaza ati y'intambara kubera iki bakomeje gukomeza urugamba kandi bari muri CCLF. Ngo aje kubasubiza aravuga ngo ni AFC M23 ngo ikomeje n'ubundi ngo kuba ngo ibatera ngo bakabona batobyihorera. Abanyamakuru bakomeza bamubaza ati none se ko dufite amakuru ko mukomeje kohereza n'ubundi za drone ndetse n'indege, bimeze gute? Ngo aje kubasubiza Sylvain Kenge, umuvugizi mukuru wa gisirikare cya leta ya Kinshasa cyangwa se leta ya Kongo, arababwira ngo twebwe CCLF ibonetse ni sawa, nabwo itanabonetse twebwe turi tayari kuzorwana nabo, kuzogeza runo rugamba badutsinze cyangwa twe tubatsinze. Tusibye ko twebwe tuzobatsinda, ntabwo abarebere badutsinda. Ngayo nguko ayo nayo avugwa Kinshasa. Niyo nkuru ibabaje, ndetse niyo nkuru ivugwa n'ubundi yuwahoze n'ubundi ari fama president n'ubundi wa Kinshasa, ubwo bamusenyeye nyine iyo monima yiwe. Ico cyari gishushanyo rwose gikomeye cyane mu mujyi rwagati, kikaba cyakubiswe hasi. Tunyarukire rero nkuko twari twababwiye, reka tunyarukire n'ubundi hariya muri Nord Kivu, ahari kuvugwa urugamba rwaherejo ubundi nejo. Urugamba rwari rukomeye cyane hariya mu ntara ya Rubero, aho AFC M23 yarwanye urugamba rudasanzwe, bahuye n'ubundi na leta ya Kinshasa,
aribo FARDC na FDLR interahamwe zikoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994 aho naho hakaba hari urugamba rudasanzwe ariko AFC M23 ikaba yarayifashe uduce tubiri turi hariya muri Rubero. Ubu twatuvugana abazalendo umwanzi warugoye kari agace k'Imasisi, abazalendo bicaraga batera ijoro n'igitondo nta security yari ihari, ariko ubu twatuvugana bakaba bagaruye umutekano kandi banafashe nyine n'ubundi uduce tugera kuri tubiri. Bwana munyamakuru Joshua Entertainment, niko bimeze hariya Rubero habereye imirwano itoroshe mu gihe n'ubundi gace kanini ka Rubero kari gakontrowe n'ubundi na AFC, ariko si yose. Nukuvuga rero nejo mu duce twabereyemo imirwano babashije kandi natwo twigarurira, nukuvuga ngo twiyongera mu tundi duce bari basanzwe bafite. Ibyo byerekana rero yuko n'ubundi bakomeje kwaguka cyangwa se kwagura imbibi ibirindiro byabo, niko navuga, cyangwa se area AFC M23 bahagazemo. Kandi icishimirwa rero nuko aho bageze hose amahoro abari yari mu baturage, amahoro abari yari kugaragara mu baturage, bavuga ati mwari mwaratinze rwose, mwari mwaratinze kudukuraho ya maboko ya FARDC bahoraga baducunaguza, bahoraga badufata nabi, kandi turabene gihugu. Mu by'ukuri rero kuri ubu ngubu uko ibintu bimeze, navuga ko FARDC igeze noneho ku mututsi ho n'ibindi, ariko noneho n'utari umututsi, donc kurenganya umuturage ho biri ahantu hose rwose. N'umukongomani wundi wo mu yandi moko uri uyobowe na FARDC cyangwa se uri muri area zirimo FARDC, nawe amaganya mumereye nabi, abavuga ati nyamuneka mwadutabaye, AFC mwadutabaye. Bigaragara rero yuko iyi revolution rwose yaziye igihe, kandi dushima n'abaturi imbere cyangwa se abayiri imbere, abayobozi ba gisirikare ndetse na politike bakomereza aho ngaho, ndetse n'abaturage bose tuyoboke. Ngayo nguko bwana munyamakuru, tukiri hariya n'ubundi Bertrand Bisimwa akaba yaburiye n'ubundi leta y'u Burundi ndetse n'abasirikare b'u Burundi, ababwira ati nyamoneka mwirinde kwivanga mu by'abanyamurenge na leta ya Kinshasa, ati kuko nimukomeza mugiye kuhaburira n'urwimbwa yahuriye nawe ku mugezi, ati nimutitonda rwose ikintu tugiye kubakorera deliverance mu buryo bizobabera amateka. Ati rwose tubibutse ko Bertrand Bisimwa numwe mu bagize M23, akaba no muri coordination ya FC M23, yaburiye rwose ingabo z'u Burundi ko bazikura n'ubundi murenge, ati ko zirasha zijya yeye. Ati rwose akaba yanabihanangirije babwira ati nibatagira icyo babikoraho ngo ibo baramanuka byanga byakunda ngo barigira kuri tereti, kandi nibaje kuri tere ibizobaho ngo babyiteke. Tugana ku musozo w'amakuru yacu ndi twarangiza tudashimira n'ubundi abarwanashaka bose kwisi aho baherereye. Ubumwe bw'abanyamurenge nizo mbaraga dukomeje kubashimira, ku bumwe bw'abanyamurenge bukomeje kugaragara uhereye muri Mahoro Peace Association. Abarwanashaka bose kwisi turasaba ubumwe, ikisigiye cy'amacakubiri kinigiye cyo gukomeza gutera imbere, turwana n'umwanzi, kuko ejo hacu niho heza kuruta none. Tukaba dushimira rero cyane si officer Jean de Dieu kuva muri Australia, ukomeje kutuzanira indirimbo zigiye zitandukanye, akomeje n'ubundi kutukorera ibintu byiza cyane. Hari indirimbo akomeje guhimbira FC M23, twirwaneho, amadu w'imurenge, nizo n'indirimbo zikomeje kutwibutsa les événements passés n'abana buriya ni na mateka. Bwana munyamakuru, tugana ku musozo. Urakoze cyane nguko waruvuze rero, reka dusoza ariko dushimira abarwanashaka mwese aho muherereye, abagore, abagabo, abasore, inkumi, abasaza ndetse n'abakecuru, mwese reka tubashimire ku bikorwa mukomeje gukora by'indashikirwa, ndetse n'abayobozi baturangaje imbere, mwese dukomeze tubashimire. Siyo Jean de Dieu rero navuga ko nawe aba ari nk'umwihariko cyangwa se abari ku ruhande by'umwihariko
ndifuza ko tuzacarana hano kuri kamera hano vuba cyane si officer Jean de Dieu tugakorana ikiganiro hari ibibazo nka bingahe nshaka kuzamubaza abadukurikiye bazabyumva ico gihe oya bavyitege kabisa ni soon as possible tuzokora ico kiganiro kabisa. Turamushimiye rero nawe ku ruhare rwiwe akomeje gukora ubwo kugaragaza ndetse no gutakira amahanga ku bibazo abanyamurenge bafite muri kiriya gihugu. Rero abo babare badukurikiye mwese reka dusoreze hano ibiganiro byacu nakagaruka. Urakoze cyane Amadu w'Imurenge Intare za Salamu.